Ko boleh yupi ki parlok barok mentah kesengi ke video paset ia kena kawang bad ukutung. Dengan sedang nak mentah. Hang nenga ai ke umpeniang bad uai upian. Kini hang ne deus ing baru rensun baladep dung. Nang ta kamlo nga ai shua tang kendiat balada kampat biang ngalaban ai hadin ru. Nang ta ocean rai hang ne nga ai dong ocean rai im. Namar nga ai lang bat ki ketung. Kenang ban penduna ya kajing double air. Kane hang ne pat ka nga ai shua tang kendiat pat nga saking katukat ne. Hadin kata ngan satep no ya katu kawang ka baladep ot baladep sign. Kawang hang ne kadai shikum. Bat hadin kata ngan shed kum kat ar na kat san menit. Hadin gumba khatsan menit bangaset tementa katuku ka mga ay mentan kelas dang barengat de hakane ka por menta ngan thep no yoktung uktung hakane ka jingshet nga ay doktung bambe te ngalango ya kana ka kerteng uno kutung balai uyo da kana ka kerteng tes ngau pa perlo kino batip balai uno kutung uyo da kata kerteng ay lang ka jawab inga ha ka comment box te uno kutung ngaladep thang ban ngaladep sai khoi pa menta pat ngan thep lang ha ki tu ki chur. Hadin bangaladep tep yunuk tung mentangan ai biang sak kendian. Hak ni ke porpat nga ai ke dak kloin. Bat hadin ketangan shed sakum 10 menit ai hadu bakana ke kan kamduna bat ujuru unjambha. Hadin bangashed biang kum 10 menit mentangan peit laulai na umpat i. Lada umpat i ngan shed biang sakat tu kan nepor balada ula i ngan pelip no ya gading. Tementa nga i baula i perla jembha dengan pelip no ya gading. Te perlo kenek video tangkum ne kelakon ngan sai kendo haki waipat ki video ki pandang wan. Ku belai shibun.